Yo lidar thmai ke Iran, syahir thma online Messi, bakersian ke Israel. Kelon yap arngut kipaju ke Israel, hakaji kun bat ke Hezbollah, hasau dan Lebanon. Kat kumbi kebor ke Iran, laong ba ke Iran mentak la penbena officially bah nin kesengi, ka praterik leber arhajar arphunriu, bak la yo lidar thmai, bat uta udai kun baar jong Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Ubala shimti mentah kumu supreme leader jong ke Iran haka jaka jong kupajeng kata haka jaka jong Ali Khamenei. Kumta ka praterik leber arhajar pun riu kadai katarik bala shimti da Mojtaba Khamenei kumu supreme leader jong ke Iran. Kumban cupenken mau hangne bau Ali Khamenei ula kelon yapno haka airstrike jong ke Amerika bat ke Israel nadu kamit sing sejany ke ar pepratrik rempang arhajar arpunrio. Ke Amerika kelamaham balada ulidar batmai bamenta jong ke Iran umlek kum ke jingkwa jong ke Amerika kumta ungat haka juk apot kumbalangat dau Ali Khamenei. Ke Israel kelamaham pakat ubashimti bujli haka jaka jong Ali Khamenei kum supreme leader jong ke Iran ke Israel kan ketong kumbalale yau Ali Khamenei. Ke Iran mentah kelakam balada ke Amerika bat ke Israel kinpin kelon yabiang yau lidar bathamai mentah ke Iran kan sakeput keliang kan badon lakabor ya kini art likiri ya ke Israel bat Amerika. Kumta Mojtaba Khamenei mentah udai unongelam badon bortam kari Iran hakba barok kabor kasyong hau mentah. Kadba udun latrom ulaong baka Iran kerajit lidar themai mentah klaim kejing menjur jong ke Amerika kumta uneu lidar themai omne Islam Satya. Kumta Mojtaba Hossein Khamenei udayu supreme leader balai jong ke Iran ubala syajit haka pratrik leber arjar ponriu ubala don san ponriu snem karta bala kai haka pratrik September katkandai spa andru pokandai. Supreme leader baningkong du jong kari Iran udai Ruhollah Khamenei nadu ka laitrik Desember kat knespa nyi pukandai hadu ka laitrik Jun kat knespa prapukandai kata tang kandai snem nrubenai nang tau Ali Khamenei ula syajit nadu ka sautrik Jun kat knespa prapukandai hadu ka arpo pratrik Februari arhajar punriu ubala kelon yapno hak estrak jong ke Israel bat Amerika. Laipu hendrusnem prabenai arab sausngi ula sensyar kumutau supreme leader jong ke Iran. Kumta menta Mojtaba Khamenei ubala syajid ka pratrik leber arjar punriu udayu supreme leader ubalai jong keri Iran. Tengin sepet katno sngi katno benai katno snem sensyar kumutau supreme leader jong ke Iran. Bat kawai par ka kubor kepala penkendit namar bahadin ba Messi ulaya kendu ya Presiden Donald Trump hakane katayu beladep ka White House. Messi mentaula penmena ba ula no senyang ke Israel kumba $1.1 million bat hadin kane ka jing no senyang jong Messi ya keri Israel ula syahir thama online. Haka ba kinong Iran klapen dak batang ya ka jersey jong Messi. Bat bun ke jingkren jingkeno ya Messi ba udah yuta ba kerja negeri Israel ya Benjamin Netanyahu bat kumjuru ya Donald Trump. Namar kamtam ba Messi menta udon hakeri Amerika obaileka ke MLS haka klub Inter Miami. Karba ke Israel kladuno ya arngut sipai jongka namar bakila klon yapno haka jia kun Persia ke Hezbollah nin kesngi hasau dan Lebanon. Bat ke Israel menta klapen krep purah kaput bat ke Lebanon dak sipai ringkeu. Bat lada baklatiak ke Lebanon kan sesyak kruit ting hakeri Israel. Ke Iran kelakam bakadai ke Basya bak sipai RGC gia trilang bat ke Rusia. Kumta ke ke bandang jan nang ne syakmat dengan api kuipat ki kubor bandang wan kublai sibut.